Ibihe byiza kuri abadukurikiye. Reka ngaha tuvuge indwara imaze gusakara ku isi yose, indwara bita ubushita bw'inkende. Ubushita bw'inkende cyangwa monkeypox, kuko nk'uko twabibona ahangaha kuri ako gafoto, ni uburwayi bumaze gusakara ku isi yose, ariko si ubwa mbere bwagaragara, kuko n'ubundi na kera bwari bwaragaragaye. Ni uko bwari bumaze igihe butagaragara kubera ko bwandura mu buryo butihuta cyane. Kuki rero indwara bita ubushita bw'inkende twayivuga mu bantu? Biba byagenze gute ngo iyi ndwara ive ku nkende, ku nyamaswa, yinjire mu bantu? Ni gute wayirinda? Ni iki abaganga bakora ngo bavure iyo ndwara? Nibyo tugiye kureba muri iyi video. Nimba ari ubwa mbere ubonye video, kanda kuri follow, kanda kuri like no kuri favorite nk'ibisanzwe, maze ukurikire video kugeza ku musozo kugira usobanukirwe, ubashe no kwirinda indwara ishobora kugutera ibibazo. Icya mbere rero ni uko ubushita bw'inkende babwise ubw'inkende kubera ko bwagaragaye ku nkende mu mwaka wa 59, ariko nyuma yaho byaje kugaragara ko bukunze kuba no ku tundi tunyamaswa duto duto nk'inkwavu, imbeba n'izindi nyamaswa bita écureuil n'ibindi. Iyi ndwara rero yatangiye kugaragara ku bantu muri 70 ku mwana w'imyaka 9. Byagaragaye muri Congo, muri République démocratique du Congo cyangwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, nibwo iyi ndwara yatangiye kugaragara ku bantu. Iyi ndwara rero yandura mu buryo bworoshye. Mu buryo igaragara, iyi yandura rero ishobora kwandura ivuye ku nyamaswa ikajya ku muntu, yava ku muntu, uwo muntu nawe akanduza abandi bantu. Inyamaswa rero nk'uko byumvikana, umuntu, abantu baba mu mashyamba, abantu baba ahantu haba inyamaswa, inkende n'ibindi, iyo nkende ikaba yanduye iyo virus, umuntu akaza akayikoraho, cyangwa agakora ku maraso yayo, cyangwa agakora ku matembabuzi yayo, cyangwa ikamunosha, ishobora kumwanduza iyo ndwara y'ubushita bw'inkende, maze nawe akaba yakwanduza abandi. Ku bandi rero, undi muntu wayanduye, maze kuyandura muri ubwo buryo, ashobora kuyikwanduza biciye mu maraso. Amaraso yahuye n'amaraso yawe bishobora kwanduza amatembabuzi. Amatembabuzi tuvuga amacandwe, transpiration, ibyunzwe, ibindi twavuga nk'uko twabivuze égratignure. Iyo nyamaswa yakonoshe byagaragaye ko ishobora kukwanduza. Gusa usibye ibi ngibi, muri iyi minsi mu bushakashatsi buri gukorwa, byagaragaye ko iri kugaragara cyane ku batinganyi, abagabo baryamana hagati yabo cyangwa abagore baryamana hagati yabo bahuje ibitsina, ariko ntago biragaragaza neza mu bushakashatsi, ntago baremeza neza ko iyi ndwara ishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko ntibyagaragaye mu Bwongereza muri iyi minsi, aho iki cyorezo cyamaze gusakara mu Bwongereza, mu Bufaransa, muri Espagne no mu bindi bihugu by'i Burayi. Usibye ibi ngibi rero, mu bantu basomana, muzi ko abantu iyo bari gusomana bahuza amatembabuzi, ibi ngibi rero nabyo byagaragaye ko bishobora kwanduza umuntu. Usibye ibi ngibi rero, usibye uburyo bwo kwanduza, ikindi kimenyetso, hari ibindi bimenyetso bishobora kukwereka ko warwaye cyangwa wenda kurwara ubushita bw'inkende. Icya mbere ni uko ugira umuriro mwinshi. Nk'ubushita busanzwe, abantu bagira umuriro mwinshi, wamara kugira umuriro mwinshi ukumva wacitse intege umubiri wose, wamara gucika intege umubiri wose, ugatangira gusanga hari utubyimba, ibiheri byinshi byuzuye amazi biri kuza mu maso, kuzura mu maso, byamara kuzura mu maso bikaza ku maboko, bikaza ku maguru, ku nda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Usibye ibiheri rero ko biza, ariko wumva ushaka no kubishima cyane. Gusa iyi ndwara dukwiye kumenya ko nubwo ari indwara iri gusakara, abantu bataramenya nimba ari nka bwa bwoko babonye kera, cyangwa nimba ari ubwo bwoko bwahinduye, kuko muri izi ndwara z'amavirus hari igihe habaho mutation,
mutation ni ukuvuga iyo virus iba yahinduye ubwoko none ikaza ifite ubukana buri hejuru, kuko kera iyo virus ntabwo yari yarigeze igera i Burayi. Ni virus yageze gusa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ijya mu bihugu by'uburengerazuba bwa Afurika, ariko yari itaragera ngo isakare ku isi muri Amerika n'ahandi. So abashakashatsi bari kugaragaza ko iyi ndwara cyangwa iyi virus ishobora kuba yagize mutation ikaba yahinduye ubukana ku buryo yaza ikomeye. Iyi virus rero cyangwa indwara y'ubushita bw'inkende uko iri kuza yibasira abantu bose, ariko abo iri kugaragaza ibimenyetso bikomeye cyane ni abana n'abantu bafite ubudahangarwa bukeya. Iyo tuvuze abantu bafite ubudahangarwa bukeya ni ba bandi bazwi n'indwara zikomeye cyane, abantu barwaye indwara iterwa n'agakoko gatera sida, abantu barwaye za diyabete zarabazengereje cyane, za kanseri, abantu bakoresha ibiyobyabwenge cyane, n'abantu bafite ibibazo by'imirire mibi ikomeye cyane. Abangaba nibo bakunze kugaragaraho ibimenyetso. So ni ubuhe buryo rero umuntu yakoresha mu kwirinda indwara rero? Icya mbere, igihe wagaragaye ibimenyetso banza wishyire mu kato, witandukanye n'abandi kugira abantu batagukoraho ngo baze kwandura. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwirinda, nimba hari umuntu wabonye ibyo bimenyetso wakwirinda kumukorakoraho, kuko iyo umukozeho nawe uhita wandura ukaba wajya kwanduza n'abandi utabizi. Ikindi twamenya ni ukugira isuku. Iyo tuvuze isuku ni ugukaraba intoki igihe umaze guhura n'umuntu, ni ugukaraba igihe wasuhuje umuntu utazi, kuko ushobora kumusuhuza ataragaragaza ibimenyetso, wamara kumusuhuza nanone ugasanga nyuma y'iminsi 5-3 utangiye kugaragaza ibimenyetso. Ikindi twamenya, usibye gukaraba, usibye guhura n'umuntu, igihe ufite ibisebe utazi neza uko byagenze, banza wirinde ujye kubyivuza hakiri kare. Ikindi dukwiye kumenya ni uko mu rukingo hari inkingo bari gukoresha, ariko ntabwo ziratangira gusakara hose. Mu Burayi no muri Amerika niho bari kubikoresha cyane, ariko izi nkingo bari gukoresha nanone ni inkingo bakoreshaga igihe habaga ubushita butari ubw'inkenda. Urwo rukingo rero bakoreshaga icyo gihe mu myaka 80, muri iyo myaka kera igihe habaga ubushita. Urwo rukingo nirwo abashakashatsi bari gukoresha mu gukingira abantu bahuye n'abo barwaye ubwo bushita bw'inkende n'abantu bafite ibyo bimenyetso, kugira barebe ko bagabanya uko kwanduza iyo virusi iterwa n'ubushita bw'inkende. Hari imiti rero bashobora gukoresha, nubwo itarasakara ngo igere mu bihugu byinshi, ariko hari imiti bari gukoresha mu kuvura iyo batekereza ko yavura ubwo bushita bw'inkende. Ni umuti witwa Tecovirimat. Umuti witwa Tecovirimat rero ni umuti bari gukoresha mu kuvura ubushita bw'inkende. N'indi miti yose bashobora kuguha niyo kuvura ibyo bimenyetso. Nimba ufite umuriro bakaguha imiti igabanya umuriro, nimba uri kuribwa ingingo zose bakakuguha imiti igabanya uburibwe, nimba ufite ibyo bibyimba, ibyo biheri byose bakagufasha kugira ibyo biheri bigabanuke. Nizere ko wamaze gusobanukirwa n'uburyo ushobora kwirinda iyi ndwara. Nimba iyi video hari icyo yagufashije, wibuke gukanda kuri follow, kuri like no kuri favorite. Naho ubundi naho ubutaha. Bye.